Mwiriwe nyitwa Pasiteri Aline, ndashima Imana ko nongeye kugera hano kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana. Ubushize nabwirije ku ijambo ry'amahirwe, iryo twavuzeho hariya n'ubundi Matayo 5. Uyu munsi rero nabwo n'ubundi turakomeza iki gitabo cya Matayo kuko numvishije tugomba kugikomeza. Reka tubanje dusome, tubanje dusenge, turangiza dukomeze kubwiriza kuvuga ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Imana ikomeye, Imana igira neza, turagushima kandi turaguhimbaza, tugushimiye ko tugiriye neza tukaba twongeye kugera hano, tukabyuka turi bazima, tukaba tubashije kubona umwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryawe Mwami, ukaba waraduhamagaye kugira ngo tugabure ijambo ryawe. Rero Mwami, ubashe kudushoboza, ubashe kutubashisha, ubashe kudusukaho amavuta yawe Mwami, kugira ngo tubashe kugabura ijambo ryawe kuko bikwiriye, ribashe kudufasha ndetse n'abaryumva ribashe kubafasha Mana, kugira ngo ribashe gukomeza abantu bawe, ribashe kuzana batarakizwa, ribashe Mwami gukora ku mitima y'abantu bose bazaryumva. Uwiteka nyiribihe, mu gihe nk'iki kigoye cya nyuma, abantu babashe kumva ijambo ryawe kandi babashe kugirirwa neza nawe, babashe kwishimira Mwami ijambo ryawe. Rero turagushimiye kuri kumwe natwe kandi gahunda zose dukorera hano, ijambo ryawe dutanga Mana, uri kumwe natwe kandi utwishimira. Icyubahiro gikomeze kibe cyawe, tuzizeye kandi tuziringiye none n'ibihe byose, ni mu izina rya Yesu, amena. Rero turakomeje. Ubushize twavuze ijambo ry'amahirwe, tuvuga abantu bahiriwe ko batandukanye n'uko isi ya none ivuga abanyamahirwe. Abantu hari igihe bavuga ko abagiriwe amahirwe ni abafite ubutunzi, ni abafite urubyaro, ni abaguwe neza, ni abafite ubuzima bw'umubiri, ariko tuza kuvuga ko abahiriwe Yesu yaje kuvuga ni abagwaneza, ni abafite umutima w'imbabazi, ni abagenda batunganye. Twagiye tubivuga ubushize. Rero uyu munsi n'ubundi twaje kugira ngo twongere kuvuga ijambo ry'Imana hano muri Matayo. Ubushize n'ubundi ni muri Matayo twari twavuze, n'uyu munsi tugarutse kuri iki gitabo cyo muri Matayo 7 umurongo wa 24. Havuga ni ijambo ry'Imana rivuga, Yesu yavuze arivuga mu migani, ariko aza kurisobanurira abantu bararyumva, kuko Yesu yakunda kubwiriza cyane mu migani, ariko abashaka kumva bakumva kuko yagaza abisobanura neza. Haravuga ngo inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi, ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Amen. Iri ni ijambo abantu bamenyereye kumva, ariko ririmo ubwenge bwinshi, ririmo ubuhanga bukomeye. Yesu yavuze ku bantu babiri, yaciye umugani ku bantu babiri, avuga umunyabwenge, avuga n'umupfapfa.
muri ino si abantu ni babiri, nubwo turi benshi turi mu isi, turi ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko abantu ni babiri, harimo abanyabwenge hakaba n'abapfapfa. Kuko Yesu yagereranyije no kubaka inzu, yaravuze ngo umunyabwenge yubatse inzu, arayitekerereza, atangira kuyubaka, ayubaka ku rutare. Uyu mugani yari arimo avuga ntabwo ari urutare rw'amabuye, ntabwo ari urutare tubona ababubakisha, ahubwo niwe Yesu. Yesu niwe rutare rw'abakirisitu, Yesu niwe rutare rw'abanyabwenge, Yesu niwe twubatseho, kuko niwe Imana yatanze. Aravuga ngo nta muntu n'umwe uzaja mu ijuru adaciye kuri Yesu. Rero kugira ubwenge ni ukubaka ku rutare arirwo Yesu Kirisitu. Haleluya. Rero aravuga ngo uyu muntu w'umunyabwenge yubatse inzu ku rutare, aza guhura n'ibibazo. Imvura iragwa, imiyaga iraba, imivu iratemba, byikubita kuri iyo nzu ngo ntiyigera igwa, kuko yari yubatse ku rutare. Mu by'ukuri turi muri ino si duhura na byinshi, tukiri muri ino si duhura n'intambara zitandukanye, tukiri muri ino si tugomba guhura n'ibyo n'abandi bose bahura nabyo. Intambara z'uburyo bwose, intambara zitugeraho, inzara, ubuhunzi, ubugwayi, ibihe bikatugeraho, ibyiza n'ibibi bigomba kutugeraho, ariko nitwubaka ku rutare arirwo Yesu ntacyo tuzaba. Nkabasaba ko tugira ubwenge bwo kubaha Imana, ubwenge bwo gukorera Imana, ubwenge bwo kubana n'Imana, ubwenge bwo kugendana n'Imana, tukaza tugendana nayo mu buzima bwacu bwose. Twagenda mu kazi tukagendana n'Imana, tukagendana n'ubwenge aribwo Yesu Kirisitu. Twagenda mu mirimo yose duhuriramo n'abandi, tukagenda twubaha Imana. Ubwo nibwo bwenge bukwiriye. Tukaba nk'uyu muntu wubatse inzu ye ku rutare. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, uba warubatse ku rutare arirwo Yesu Kirisitu. Ibibazo niyo byoza biraza ntibikunyeganyeza, birakwikubitaho bigasanga urakomeye. Indwara ziraza zikakwikubitaho bigasanga urakomeye. Ugafusha bikakwikubitaho bigasanga urakomeye. Ubukene bukakwikubitaho ugasanga urakomeye. Intambara zigenda ziba mu isi zikakwikubitaho ugasanga urakomeye, kubera ko wubatse ku rutare. Kandi ibibazo nibyo bituma tumenya ko umuntu yakomeye, cange nico gipimo tumenya ko natwe ubwacu twakomeye, kuko ibibazo byo nirazima bitugereho. Ariko iyo ubonye urwanya intambara nziza, ugaca mu bibazo ukagwana intambara nziza, ukayivamo warwanya intambara nziza, nuko uba warubatse ku rutare arirwo Yesu Kirisitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabasaba naje nisaba kugira ngo tubashe kubaka kuri Yesu Kirisitu, tubashe kwisuzuma, tubashe kugira ubwenge. Muri ino si dukeneye ubwenge buva ku Mana. Muri ino si dukeneye kubaha Imana kugira ngo duhe ubwenge, kuko iyo yubaha iguha ubwenge, iguha kumenya uko ugenda, iguha kumenya uko uvuga, iguha kumenya uburyo witwara mu kibazo, mu ntambara izo arizo zose, mu bibazo byo muri ino si. Iyo wubasha Imana ukagendana nayo, ibasha kuguheza ubwenge, ibibazo bikaza bigahita. Noneho aza kuvuga kuri uyu muntu, nawe arubaka, nawe ntiyabuze kuruha, nawe ntiyabuze kuvunika, arubaka inzu ye, arayuzuza, ariko asanga
iwe yubatse gutandukanye n'uko uwabo yubatse ku musenyi. Bya bibazo byabaye ku wa mbere cyangwa ku munyabwenge nawe bimubaho, imvura nawe imugeraho, imiyaga nayo irahuha, imivu iratemba, ibyo byose bimwikubitaho. Ngo bimwikubiteho ngo yanzu iragwa, byikubise kuri yanzu iragwa, kandi ngo kugwa kwayo kwari kunini. Bene data, turi muri ino si tugomba kubaha Imana. Nutubaha Imana uzoba uri umupfapfa, uzaba uri umupfapfa, kuko biriya bibazo byose bigera no ku bandi. Ariko benshi bahura n'ibibazo bakitwara nabi, benshi bahura n'ibibazo bakananirwa uburyo babyitwaramo, bagasigarana ibikomere, bagasigarana amagambo y'abandi, bagasigarana kwitwaza abandi. Bahura n'ibibazo ntibabone uko ari ibibazo byo muri ino si, ntibabone uko ari ibibazo Satani yabateze, ahubwo bakagenda babishira ukutandukanye, bakagenda biyanduza n'amagambo bahuye nabo, bakagenda babyitwaramo nabi, bakitwaramo nabi mu bibazo byabaziye. Abo ni abapfapfa, abo ni abapfapfa, kandi abapfapfa ntibazaja mu ijuru. Ijuru rizajamo abanyabwenge, rizajamo abubasha Imana, rizajamo abanesheje, rizajamo abantu batunganye, bazababarira, bakababarirwa, bakababarira, bakaca bugufi, bakabana n'abantu amahoro, bakabasha kugira umutima w'imbabazi. Ubundi umukirisitu ni uguhora yambara umutima w'imbabazi, ni uguhora ashira imbabazi imbere ye, kuko natwe twarababariwe. Yesu yagiye kutureba atubona ku maraso yiwe, kuko tukabona kubabarirwa, kuko twabashije kubabarira natwe tukababarirwa. Rero icyo mbasaba, kandi naje nkomeza gusenga kugira ngo Imana itwambike imbaraga. Mu gihe nk'iki kiragoye, mu gihe nk'iki kiraruhije, mu gihe nk'iki kirimo intambara zitandukanye, mu gihe nk'iki kirimo ibintu byinshi, turwana n'isi, tukagwana n'umubiri, tukagwana n'umubi ari we Satani. Rero tugomba gusenga Imana ikaduheza ubwenge bwo kumenya uko twitwara, ikaduheza ubwenge bwo kumenya uko tuva muri ibi bibazo, ikaduheza ubwenge bwo kunesha ibyo byose, kuko kuja mu ijuru ni ubutwari, kandi ubwo butwari ni uko twubatse ku rutare ari rwo Yesu Kristo. Bene data, ingo z'iki gihe tugende twongere twisuzume mu bintu byatumye ntekereza cyane kugira ngo nzoza mbwiriza kuri mutandao, mu kubera impamvu z'ingo. Iyo abantu batashize Imana mu muryango wabo bawubatse ku musenyi, abana babo babubatse ku musenyi. Ariko iyo abantu bashize Imana imbere, uhereye uja gukora ubukwe ukabwira Imana ngo izagufashe, igufashe mu muryango, igufashe mu buzima bwawe, ikurindire ubugingo, ikurindire umuryango, ibane nawe mu muryango. Abantu baza gutaha bagasenga, bagashima Imana, bakaganira ku by'Imana yabakoreye, bagahora bashima. Ubundi umukirisitu nuhora ubona amashimwe menshi kurusha ibibazo, kandi n'ibibazo niyo bije uravugana na bya byiza byaje, ibibazo bivuyemo n'ibi ngibi bizavamo mbona ibyiza, ugahora ushima Imana. Hariho benshi bafite ibibazo bitandukanye kandi bashima Imana, ariko abantu bafite ubuzima bwose, bafite ingingo zose, bakananirwa kubaha Imana. Hariho abantu benshi bari mu bibazo bikomeye cyane, ariko bagashira Imana imbere mu buzima bwabo, kandi bakanesha isi. Hari ingero nyinshi, nk'aba Lazaro bari abakene, ariko bubaha Imana. Ubu bari mu ijuru, baradutegereje, baraturinze. Hari abatunzi batunze nk'aba Yobu,
bubasha Imana, barabyaye, baratunze, barihangana, bubaha Imana, ubu ngubu baradutegereje. Hari abantu bagira ubutunzi bakava ku Mana kandi ariho bakabashije gukorera Imana ariko bakayivaho. Hari n'abagira ubukene bakava ku Mana kandi hari abandi babyihanganiye. Yobu yubasha Imana kugeza aho imwiratana, ndetse yemera ko arageragezwa, abana be barapfa, ubutunzi bwo buragenda, umubiri urarwara, umugore bamuvaho aramubwira ngo yihakane Imana, ariko ntiyayihakanye. Amenya ko namara gupfa azabona Imana. Imana iza kumugirira neza, iza kumusubiza ibye, ariko niyo itari kumusubiza yari yaremeye ko azapfa yubaha Imana. Nta kintu na kimwe kigomba kudukura kuri Kristo Yesu. Nta makuba akomeye, nta byago birenze, nta ntambara irenze, nta kintu n'iki kimwe cyo tubuza kubaha Imana. Imana tugomba kuyubaha mu byiza, tukayubaha mu bibazo, tukayubaha kuko ari Imana yacu, kuko ari data. Bene data, mbasaba ko cyane cyane abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza babasha kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko ino siho twese si iwacu, tuzopfa, tuzibagirana ku bw'uyu mubiri, ariko ku bw'umutima tuzabaho ubuzima bwose. Abantu batarakira Yesu nk'umukiza, ijambo ry'Imana riravugwa hirya no hino, amaradiyo avuga ijambo ry'Imana, aho utambutse ku muhanda umva ijambo ry'Imana, mu matorero bavuga ijambo ry'Imana, mu mateleviziyo bavuga ijambo ry'Imana, kuri social media bavuga ijambo ry'Imana. Abantu babyirengagiza, ntibabyumve, ntaco baziregura, ntaco na kimwe uziregura, nta hantu na hamwe wogera utumva ijambo ry'Imana. Rero mugaruke, urubyiruko rugaruke gubaha Imana, abamama bagaruke bubaha Imana, kuko nibwo bwenge bwonyine, niko kubaka neza, nibwo buzima bwiza, niko kubaho ushimisha Imana kandi ushimisha n'abantu. Iyo wubaha Imana nta n'umuntu wakwaza, nta n'umuntu wagirira nabi, nta n'umuntu n'umwe wabasha gukosera, kandi iyo umukoseye uca bugufi, nawe yagukoshera ukamubabarira, kuko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose, urukundo rw'Imana ruhoraho iteka ryose. Imana niyo yadukunze twebwe tutarayikunda, tutanayizi, iradukunda, itanga umwana wayo Yesu kugira ngo tubashe kubaho neza, tubashe kugirirwa neza, tubashe kubona umugisha, tubashe kuba muri no si turi abana b'Imana. Rero natwe ubwacu rero tugomba gukunda Imana, tukagira agaciro, tugaheza agaciro urukundo yaduhaye, natwe tukabasha kurugenderamo. Ijambo ry'Imana ribane namwe, nanje rivuze amena. Reka dusenge dushima Imana. Imana ikomeye, twongeye kugushimira, twongeye kuguhimbaza ku munsi mwiza wongeye kutugirira neza, tukaba tubashije kuvuga ijambo ryawe. Mwami Yesu, turagusaba kugira ngo Mwami ubashe kuduheza kubaka ku rutare, tubashe kuba abanyabwenge, tubashe Mwami Imana kuzabasha kubona ubwami bwawe, kandi Uwiteka nyir'ibihe, tukwingingiye cyane abantu batarakumenya, abantu bari kure, abantu barushe, abantu baremererewe, ukomeze ubagirire neza data, ukomeze ubafashe Mwami. Haba hariho abarwayi barwaye mu bitaro bitandukanye, abo nabo ubashe kubakiza kugira ngo babashe Mana kukugarukira, babashe kukubona mu ndwara. Haba Mwami Yesu ababuze ababo, ubashe kubagirira neza kugira ngo Mwami babashe kubona neza yawe, ubashe kubahoza kugira ngo bagirire neza data. Turakweretse Mwami, ndetse n'abakijijwe, ukomeze ubahe kukumenya, ukomeze ubahe gukomera, ukomeze ubahe Mwami kugwana intambara nziza. Dukomeje tugushimira kuko ukomeje kubana natwe
mu batoranyije natwe ukaba waradutoranyije tukaba tubasha kuvuga ijambo ryawe uyu munsi. Uwiteka nyir'ibihe, tukuzamuriye icubahiro, tukuzamuriye ikuzo, kuko ni wowe urikwiriye. Twebwe ubwacu turi ibikoresho, twebwe ubwacu waradutoranyije, twebwe ubwacu ntacu twari gushobora, nta n'icyo twari kubasha, ariko mwami wabonye ko tugomba kugukorera mu gihe nk'iki. Utwambike imbaraga, utwambike umwami Imana imbaraga zawe kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa duhagaze, tuvuga ubutumwa hirya no hino, kugira ngo abantu babashe kukumenya kandi babashe kugarukira, kandi isi ya none ibashe kukumva. Icubahiro cyawe cyongere gusubira iwawe, ni mu izina rya Yesu tubisaba tubyizeye, amen.